Cik Baba jatuh dalam parit. Cik Aminah ketawa jerit-jerit. Sama Sehat Wellness Retreat. Memang lumrah manusia lah kan. Kalau dah berak tengah jalan tu, tak ada siapa pun nak mengaku, betul tak? I am only here for the weekend. And right now, I dapat rasakan yang my weekend will be miserable and hectic. Not what I expected. Sabar. Kau diam, galak. Saya percaya semua yang terbabit ada dekat sini. Because if you summon the devil, he shall appear. I think I'm going to like it here. Saya tak rasa ni masanya untuk ketawa. Maksud saya, pembunuh tu is one of us. Bak kata pepatah orang putih. We are all born